Hello guys! Danes gremo na Yunicon. Girl, čakala sem cel let, da lahko spet rečem te besede. Obožujem Yunicon, to je eden izmed mojih najljubših konov fucking ever, ok? Pač Mofocon, yeah, she's close, ampak tako, Yunicon, he takes the cake, you know what I mean? To traja 4 dni zdaj. Sploh ni več 3, ampak 4. Ampak, kakor jaz vem, mi ne bomo šli na prvi dan, ker gremo s Flixbusom. Pač jaz, pa je moj friend, Fox, mi dva greva z Flixbusom in vsi ostali grejo z avtom. In zdaj ne vem točno, mislim, da naj bi mi dva prišla ob 2, ampak for some reason pa ne bova šla na kon. Cosplayala bom Shoten, Loki pa Angel Dust. First of all, let me speak about that, okay? Angel Dust, I hate that cosplay. Tala Sulja, right? I fucking hate that whore! To sem rabila povedati. It will be fun, though. Tam je moj paket. Kaj je to? Bitch, a bag. Ok, tam je my fucking bag, whatever. Moram še vse spakirati zaradi tega, ker še nisem. Tako da, I'm gonna start today. Pogruntala sem, da so moji intros vedno toliko dolgi, zaradi tega, ker skozi jepam. In moram nehati jepat. Oh, and midway tega, ko pakiram, nastop imam na Uniconu, bitch. Imam K-pop performance, obviously. Tretja nastopam, tretja zapored. Thank God, nisem prva, tako na Kokorokonu, like, ta shit je bil deadly. That's what I wanted to say. Zdaj sem pa actually fucking done. We packed and ready to go. Yeah. Go, guys! Zdaj je naslednji dan. Nisem nič snemala, to tako zdaj. Kaj me pa najbolj razfuka je pa the fact, da moraš plačati 50 centov, da greš lahko na WC. Like, brother, what do you mean? Napustil smo. Kak nam je rato gor prijet? That's a real one. Today we here, bitch. Aleluja, stari moji, fucking noge me bolijo. To je bil the longest ride of my life. Zdaj moramo iti peš do apartmaja. 45 minut hoje. Don't you love that? Ne ve jeba, to bi vas mogla snemati, ampak glih krijen šel mim in je nabil Đurđev dan. Jo, brate mili. To je toliko lepo. Wow. We made it do apartmaja, končno. Pa gled tale ogledalo dol, like. Zvedla sva, da je naroben naslov. In zdaj lepo čakam v kvarni. Because no fucking way am I moving, pa hodim še enih 40 minut do tja. Zdaj moramo čakati, da pridejo po nas. So. You want me to kill Matli? We're still waiting, ampak Niko bo zdaj prišel po nas. Pojedla sem eno full bomb fucking pizzo dol, tamle v Hoferju. Yes, več kot fair, Hofer! Ja, se bo prišel po najo in pol gremo lahko končno v ta prav apartma. Katastrofa, res katastrofa. To tukaj. Leo Jessica Rabbit. Ja. Yes, Queen. Elsa? Who is he? Freddy Krueger. We made it, finally. Moglo bi prijeti ob 4, ura je 6:30. I'm gonna kill myself. Thank you, but we did it. Look, my bed. Kam gremo? Yunicon! Yeah! Kaj sem meni to rekel? Let's go together. Kam gremo? Kam gremo? 3, 2, 1. Yunicon! Piša materna. Saber, jaz imam 3. Look at the kids go. Jaz tudi? Kar je tvoje moje. Ja, če bo. That's a real one. Now the time has begun, zdaj gremo na party. Zdaj smo drunk as fuck. Party. Za good morning smo odkrili mrznjeno fotko.
fuck, stari moj? Bro, what Zero or something. What the fuck, je ta zmrzovalnik, ti alkohola ne zmrzneš. Alkohol se ne zmrzne. That's like a known scientific fact. I want Well. to know how it tastes, bro. Ej, me too, ja, to je bil moj prvi pomislek, like, I wanna drink this. Fuck. Dude, I love busted. Vodka had to... Good morning. Drugi dan je danes. Hona. Dude, jaz sem tak headache. Mi smo bili budni do 5 zjutraj. How we feeling, guys? We feeling good. Ja, se strinjam. What about you? How you feeling? Real. Oh my god. Okay. Bitch, we look like this today. I am shortened because imam leče, tako da a bitch is not blind no more. Ampak okej, se vejo, kdo je. A slutty maid. I made it, noter sem. Imam ticket, končno. Se veste, kam gremo, ne? V mojo favorite area, 18+. Ne vem, kako lahko pokažem. Okej, to je bilo to. To je moj sneak peek. Odločili smo se za photoshoot. Naposled. Tamle. Fucking božanski. Krajvala sem ga, odkar smo prišli sam. Pač enkrat sem ga jedla tako lansko leto in zdaj I can't stop, girl, I'm addicted. Plushie, ki so full fucking expensive, ampak ja, full so cute, drugač. V lifeu nisem tega igrala, zdaj sem prvič to igrala, pojma nimam, kako sem to igrala. To je bil tak fail, ampak it was fun, I love that song. Vej, kdo si gledam? Kako si gledam? Kjer je moj? Gaško, I character is metal family. I can't unsee it. Lepo. Še zelene oči ima. Guys. Look at him. Look at me. Zdaj smo šli v Burger King, preden gremo na party. Drugič sem v Burger Kingu. Vzela sem si, ampak sem vzela tak basic fucking menu. Vzela sem chicken nuggets, pa like curly fries, pa nek sok. Tako prišli smo domov. Ura je 3, ampak pol žurke smo zamudili zaradi fucking Uberjev, okej. Tako da... Se vidimo jutri. Oh, good morning. Danes je day 3. Danes imam nastop! I can't scream. Sobota je... I think, da bo danes tako najbolj fun. So I'm fine. I'ma just dance today, ker nisem že 2 dni plesala toliko. Bom dance. Today's day. Evo, danes sem low-key za cosplay. Zdaj gremo proti conventionu. Fucking freezing, bro. Fuck. Guys, probala bom igrati eno igrico. Pojma nimam kaj je, ker jo prvič vidim. But we're gonna do it. I'm confident. Musical. What? I just wanna play. What is that? I figured it out. Okay. I don't know any of the songs.
not advanced. How do I do that? How do Tu su lako prije što snimam pa to ja, you know? Tutorial. Girl, I know how to play. I know. I know. Okay. I don't. We're going with the flow. Ready? Yes. Go. 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 Guys, made the dance. I sucked, but I did it. Yeah. Okay, mogla sem iti ven iz kostuma, ker imam zdaj performance, ampak ta make-up bo pač gor vstal, ker se mi ga ne da spreminjati, sem zaradi tega, da gremo on fucking stage, a ne? Tam dol je vse, zelo bogo zgleda, ampak ja. Ok, glihar sem končala z nastopom, zdaj sem se dala nazaj v cosplay. I'm out of fucking breath. Zdaj idemo gledati ostale.
sem Just Dance za 2 ure in zdaj sem fucking dead. Tako slabo mi je ratalo, ne, in pol lačna sem bila in pol sem šla sem, ker ne vem kam drugam naj sedam, ker hočem ven, ker zmrznila. Pa drugim sem dala, da igrajo, ker so prišle ene, ki so pač isto tekmovale na K-popu in sem dala njim, da plešejo and I had to go get some air. Good morning. Danes je technically day 4, ampak tretji, ki grem jaz. Oh my god, želim to dead. Včeraj smo imeli neke probleme in smo prišli domov ob 4. Oči me bolijo, fucking, brez glasa sem. Boli me hrbet, noge, da ne govorim. Oh my god, also, glava me boli. Glavnem cel človek, vse, kar je možno, da me boli, me boli. We're running na 4 urah spanja, no, večina od nas. Obožujem, kako se vedno huj in huj zbujamo, pa kako vedno huj izgledamo. Bitch, you know. No, I don't, pozabil sem mid-sentence, kaj sem hodila reči. Imajo meetup, pa sploh vedela nisem za to. Tam jih je še več. Guys, oh my god. Look at this shit. Gane. Kupila sem si bubble tea z okusom jagode pa breskvine, te kugle, whatever. Pa šla sem Just Dance. Dude, kupila sem si nek yaoi, tako 3 dele, I don't know, od neke artist, ki dela nek original shit. So I got it. $30. Well spent. Now I'm broke. I don't do this no more. Okay. Okay, surprise, zdaj smo nazaj doma, a ne? Prišlo je do spremembe plana, mogli bi iti domov jutri, ampak gremo domov danes, ker, I don't know, we got a ride, tako da zdaj gremo domov, tako zdaj, in spakirati vse to sranje, ampak ja, drugače je bil amazing con. Ljudje so se slikali tako full z mano, tako da I know that Angel Dust like pride z mano še enkrat, because he seems to be famous in here, you know, or maybe just like because I'm dressed like a hooker, like either way, it was amazing, I loved it. Is it gonna be packing? Because we gotta go, we gotta dip. Hello, okay. Bilo je par dni od Unicona. Zdaj sem nazaj doma. As you can see, a bitch fucking made it. Let's go. Kvaliteta je ass, zaradi tega, ker je currently ura je 2 zjutraj, ko to snemam, so bear with me. Vam pokažem, kaj sem kupila, as usual, the haul. Let me tell you, okay, upgradali smo se od lanskega leta. Se spomnite, ko sem zaspravila 200 evrov? Ta let sem jih 40. Let's go! Prvo kot prvo, my ticket, opa. Bom šla prvo čez te stvari, sam da to jaz gatheram skup. Prvo imam tako a bunch of business cards, ki sem jih dobila od teh cosplayerjev, pa imam pa še tako ene nalepke. Prvo vzela sem to Sophie, ki sem jo videla in je bila tako zastonj in sem vzela Sophie, because I love fucking Sophie. Wow, because I love Sophie. Pol sem dobila tako stickers od enega modela. If you're watching this, we're friends. V glavnem, dal mi je to Hello Kitty. Ful je cute. Pol mi je dal to. In pol mi je dal
mislim, da mi je dal še te dve. Ja, tega, kakaši, pa kuromi. Ja, ne vem, možgani trenutno mi ne delajo. In zdaj, kaj sem jaz kupila? Angel dust. Oh yeah, you know what's up? Ok, ja, kupila sem angel dust, ker je pač fucking sexy je. Guys. Astarion fucking keychain, halo? To je bila prva stvar, ki sem kupila, by the way. Tako videla sem in sem like, ja. Kako naj to pokažem, brez da me banajo iz YouTubea? To je bila na 18 plus area, ok, tako da... Kaneki, ampak mu je kurčina od zunaj. Ampak veš kaj je fora, da na sliki, ki sem jaz to gledala, ne, na tem, ko je bilo pač razstavljen, a ne, ko sem jaz to gledala, tega ni bilo od zunaj in pol mi je dal to sliko in je bila fucking kurčina od zunaj. Imam še neki, imela sem še 3 yaoi boys love mange, ki sem jih kupila od ene artist, ki jih sama dela, pač tako, ženska je to naredila, like amazing, woman of talent, let's go. Ampak problem je, da sem jaz to pozabila v avtu, tako da zdaj ima to en drug in mi jih bo dal. Eventually. Te mange pokažem mogoče naslednjič, ko jih dobim. To je to od hala. Pač nisem zapravila veliko casha. Honestly sem proud, zaradi tega, ker sem bila most of the time, sem bila pač tako nekje drugje, distracted, a ne? In pol sem pozabila na to, kar je dober, ok? Ker to je bil moj plan, da ne zapravim denarja. To je to. Ful sem sad, da je tega konc. Tako moja post-con depression bo zdaj trajala kakšne 2 tedna, ne 1 teden, ampak 2. After party morajo biti dlje. Kje so moje 3 AM parties? Kje so moje 3 AM after parties? Zahtevam, da to naredijo naslednje leto. Kaj the fuck je do 1 zjutraj? To ni nič. To si se glih kar napil, glih kar si šel into the vibe in pa so like, ja, sorry, konc. Bring back the 3 AM after parties, thank you. That is my only request. Drugače je bilo pa amazing, like jaz sem se imela full fine, 4 dni je trajal, ne 3, kar je honestly zame, yes, lahko bi bila cel teden tam. Hvala, da ste gledali ta zelo fucking dolg video in če ste prišli do konca, svaka vam čast, ker po mojem noben ni prišel do konca in če ste... Leave an emoji down below, I guess. Zdaj se grem depresirati do naslednjega kona. Se vidimo naslednjič, ko se bo kaj zanimivega dogajalo v mojem življenju. Stay tuned. Luna out.